Imaucha dotu tersa thaidi a khaila chanata tamana he civil hospital leta isianga hai atanau KTP headquarters ta apachopanaw pa Christian Youth Mentorship Program lehanta topic public health and hygiene mapata evore opachata amhiatuata he pachopanaw tu pa na KTP headquarters na chawlale ta chota alunabi ire meisai o topic lata abonge ba opita public health and hygiene zopi natlanan ta pathaina he atama topic chata he a topic re opa tala nata chusa zopi zido alai achu tim panhal chili khaipa chata te he ma anosia kopa arai nosia kopa ta alapa anal dekwatala imanal ta shauliata nata ahiraita ima panau tarota imshami selepa imtomi selepa acha hnai heta tana headquarters nata topic ambatulia ta chota heta impeimo kota imrat impeimo kota panal nata chawata ya chosia kota atana he kheitam nagzareita tlana phaziwa ne opi ta kheitam nagzareita shia zitote imabal theyo ta kha evore opa chasala amhetu ta khama health natlana ta zivores la he WHO World Health Organization ta are pasiada ta cha natlana cha pasanatluma shia uleipa ngala he cha leipata sapa nata palo rupa nata khisa tautu naliata tla khaina he acha chokhetala khama public health and hygiene imte he kheta cha zopi natlana nata pathaina uzi cha khitla nata vai chholiata shia apaka theipa chinanal naupatota imabal theino pata to zizu udazu nata ninta dau kotalti pathaina nata siana mapata apathai pahapa he acha chakhai to ta cha 3 P's of public health and hygiene tapa cha heta he kheitamo khatluta public health and hygiene zopi natlanan tapathain he apeimo pa kheitamo apeimo kona imta kheta cha hele thete 3 P's of public health and hygiene tapachata 3 P's tata areicha asakhanale ta cha preventing illnesses injuries and death chata asanang naleta cha protecting vulnerable groups chata asa thonaleta la promoting lifestyles tapa acha asa khanaleta preventing illness injuries and death tata arei uzi cha shia tlaleina nata apahlei pabaina nata atotla molei opata avaina da pachuna acha asanang na protecting vulnerable groups he shia ta aphnivia opa chusazu pabagsana acha ari pakhangta ko uthevia pazu nata ahotipa nata immune system atlo tu leipa ema sapaliata shia adu tupa atlo kholeipa na pasana khia khipa aneipa na zu pabagsana acha asa thonaliata promoting lifestyles tapa uzicha shia pathaina chata tozi nata shauzi dawpa papeimosana he acha chokheta cha kheitama invite lazu pathai ota kheitama shia shak ta abal opita imatuo imtikheta cha ma ladano opa sakhanale ta cha hand hygiene acha hand hygiene cha ku emakulia ta pathaina hlete he shia shak sa thong ta zanau ra tho upa chata chalian ta chata sa thong zanau shia chata 10,000 to ta 10 million tai ta shia kho apa pose theipa acha chacha asa khana acha chokheta cha chatlupalta ahlupa acha kheta cha tama are pakhaunata hileta kho ku asileta zuma pathaileta shia usi ba kha ima khozuma inna pasuzuma ipakazuma nata kusileta lozuma malzuma evone kheta cha malta emo thelei panakha ipakala ange o ema khola ange o inha pasula ange o ta kha pasana shia shal atlau kheithe chawa na chata imara le heta kusizu nata sanitizer zu he pasasa tu leipita chawa reisa hota kha kulet apopa nata shia ahlu tu hnai ta khata kusida no pavaresala kusida no pe he covid nauta imasi duda hota 50 seconds to 30 seconds kho itim kumasi ya imku parauli college imku imno ku helaka ta he ta kho imasi khai ho chacha kha imasi kha athaipan zu ta amrelia tala 90 to 98% shia zu do kho sabot ema vosi mi sein tala avot la khaina ata chawata cha
กูซีนะกูเลยแต่เฮถ้าตะมาราซอซมาซีปิตาจะเลยจะกูซีจะตะภาษาลาซูไม่อินวอมาลาซูไม่มาซูมาคือลาซูชวนวอข้าได้ติเลยแต่ค่ะกูซีนอภาษาบอซูดิจิทัลวออุเลยไทยข้อเลยแต่ค่ะ hand sanitizer เอ็มตะค่ะคัดแต่ค่ะอิมกูเลยแต่เชียจุดว่าชกค่ะอธิใครเทจะว่าแต่จะกูปะไทยปะเฮอไปโมก็จะปะzopi natlana nata pathai na kuleta ma me pasi me ma me pasi sa thei tu pa point sakhanana acha ta kha vore khauna ta asanang na leta ma emla da he no pacha sanitation acha khama sanitation imde kheta cha sanitation tapacha chu sapato ta apua leipa emanhei pazu aphapa nata asi ko pata pasau panau pa he acha sanitation ta achwa chai pacha imapua leipa nata nai nuzu to ta shia nata pasapanana to ta imabau theino pata nai nu nata apua leipazu nata nya nile o pata apathai pahan hi acha cha khitamo ma imla heyo imta kheta cha tama are pa khangnata asa khan le ta cha ima kemal maraso zula ahuraita nata kemata chota mautu nata lapi le ta pazau sa chu khutha zu lapi le ta apwa thu chu khutha zu kho zu ko to ta kha lupi ta shia imalathe khetamo shia imalathe imta he kheta cha tama are pa khangnata kemata kha lapile ta tapau akile ta pazo wasa sala ma lepa zu me evapo ha ma khato ta kha thau me ta zu ma thupa ta zu ta wabu theita kha awabu to ta kha he na idi to ta ipatini opale ta zu ta apole pa shia kha wa che the awa che khe the he pa acha chawana cha ta khato ta ini to ta shi awa che pa kha ibon ni he khau lo khe ta cha ke me le ta pasan zu atlo khe the chawana ta cha he khitla le ta akila ta tapau pazau sa chu khu pazu nata apole pa thu chu khu pazu nata pachi pacho chu khu pacho acha khai ho zu kha kho ta kha ema to khole o pa cha o chale ta acha ve khetala keima ta apole pa eva to khata khi nata vain tatla nata razu dwa kha pasana shi itlo khei theina tapa panang na chota ho kolia te he tha ta ma mc pa aba asanang na le ta cha apua pa na side drain le ta thu kha pazu nata khitla papa na side le ta thu chu khu kha pazu adai ti te le ta thu le ta akita la ta po le pa na ro kha pazu heta ziza pathai le na air pollution zu tlo kheta chadei cho cha le ta side drain le tem thun ta heta apole pa vo uta va ti va swata ti avo ang ta thau mye zu thepo ti re sa ho ta kha ma thu pa zu ta vo bu ta kha to ta kha imzu to ta pasana shina atlo khei thai are pa khang ta chopat lai pa zu typhoid zu imra le lu ka che ha cha van na cha ta he ho kolia ta po pa thu chu khu thla zu side le ta thu chu khu thla zu akila ta po pa voro su khu thla zu kha to lai opa cha air pollution ta atlo khei thei pa cha asthma imta pazu allergy imta pazu kha atlo khei thei pa acha cha ho pulita point thau na le ta cha azo theipan ta azo theile zu pachai pe ta po pa thu tu opa tapa imchan auta kemal de gwatala tapau pahlo khai ta pahmo khai ta im thu tu pacha kha kha adagli ta kho kule ta chota kha rano pozu re azuta aphako ta amta hada ta toda tapahota im thu tu opa ta kha pe mo ko ta panang da point thau na ta cha sala a point pali ne le tala ema po pa thuna buzu asi ko ta chiruzu ta phe chiru khai hopa chaleitala apopa wopo ota chaleita chota mathu pazu khangme zuta babu theita khato ta kha pasana shi imala the he pa cha chabana ta chata ha sanitation topic relate evore pana zudo ta khata tama to ta to opa amta pazu aphale pazu khala thu khai ta adal ko ta sekha imzu do ta zopi thana nata pathaina na acha ta kha vore khauneta chatan chata imato he lowe kheta cha kheitama zopi natlana nata pathaina
จะไม่อิมซีเทคุเลออกปะจ้าจะหอติมตัวลาไปแค่แต่จะว่าแต่จะหอติมตัวโตไปแค่แต่จ้าหอจุปัสสนเหตุเราคิดที่ปะจ้าอาสาคันเลียแต่อะไรบางครั้งเนี่ยแต่ waterborne disease แต่จะอุจิจ้าปัสสนชีเหตุต่อเหตุอาเกียที่ปะจ้าปัสสนชีตีต่ออาเกียที่ไปเหตุ waterborne disease แต่ปะจ้าจะตีดาวปะต่อแต่จูปะตีเอมันนี่ปะต่อแต่นั่นแต่heta pasanashi imala thipa acha ariba khangta thepo ti reisa takha pachho patlai pazu kha acha chaho pulita ariba khangta sanang le ta tlokhi thipa cha vector borne disease data he thlaumiata nata mathupata apwalepa avabu nata chusapaliata pasanashi about tlokhi pakha vector borne disease ta eita chawachata thepo te ivore sa hot takha hopa atlole open ta vaintla natla na phapazu pathaina ji imhnei opata kala nata maimsi opatala thepo ta mela te ivore pana zudwa kha zuta to opakha aphako malada ma lada no pa appoint thau na leta cha personal hygiene maupakha mophona acha heliata heta sub area ta nidal na ku tapa chata he personal hygiene maupakha mophona he keima chahan te imzu to ta zopi ta tochi cha khule ta keima epemo ha cha chu thepo ta rivorate hot ta kha zopi natla na pathai na pha op zopi natla na ta pathai na he maupakha mophona ta phi alupa acha chawan ta cha zopi natla na phapa nei open ta pathai op ta cha keima pe mo na ta keima mophon na acha cha chakhita ma imla o imte he kheta cha asa khanele ta cha nidau na ku ti pathai pa ngala dau opa acha he thakha rengeli pa cha lepo sala thakala zu ta cha waswati zu ti khole ta ti tapo dau zu kha phave cha ho pelita ema patini opzu cha ema chau opchu to ta pathai ko pata pachua panau pata chaupa emni tu opa acha chaleitala ti chauleipa ti pathai leipelia ta cha shia sha uta khato ta kha ki mal ta pasana imala thipa acha chaho pulite emni na kole ta so emni ople ta so pathai ko ta bisive khetala khale kha malte immo theileipa shia lupi abai nai ta he ni dang na kule ta heta ema pathai ve ta empa pe mo sa ve opa ape mo ko chaho pulita poinang ne le ta cha popa pathai na ku acha popa pathai na ku le ta heta nagzareita ema pathai op hi apemo kota anagdei kwata cha emaralia dizu asau naita achi chaita nagzareita apathaita ngai si op cha nauta hatei khaliata ei thocha achi chaita emngai hi ma si op apemo ko chawa ta cha chaho pulina chata ema chu siana ta ema hnau pauzu apathai ko ta ema vu opa acha he ema mo na su emara khozu emlo hwa case na ta pa ema bu pa bachi zu dwa ta heta pahluta he thepo te re sakhai tho da maute mo thelipasia that skin cells imta puzu ahlu ka che ha khata apa chai ta tha kha chno le zu cha hi mia bu puzu mia pa thai le puzu isana tlo tu ha imta zu ta kha le ta maute mo thelipasia hlupi uwa ta kho ko le te ema mo na emlo hwa case impa ma bu puzu imbachi zu dwa kha apa thai ko te ema vu opa cha cha ha pluta emetusia ruzu emvia ko ruzu zudwa he inboxer so imtawel so chakhai he na zudwa he naksrulia ta zo opa acha chaleitala naksalia timzo lein ta badumlia tempo sang ta khala shia shau abo baita khan na ta khata ema vok hein ta ema vo ma hein ta khata skin allergy imta pazu vau pasana imta pazu nata pazola pile ta nya upa UTI urinary tract infections atau khethai chawata ema chu suruzu ema ve koru inbox imta welzu dwa he naksarulia ta zokhai hoi opa acha appoint thona le ta cha ema au chhona ta chei pa zu so pathai ko opa acha he pe mo ko ta zopi natlana pathai na opatala e au chhota ema au chhota nama au chhota apathai chinge pa ba chokhe kheta mo ma imlo imta kheta cha
asa khana le ta im au chho le ta im pangya sale opata su apua le chaipa cha bathroom ima ipazo imana su he acha he athai pazuta amreina le ta cha bathroom im ipazo imsana su le ta heta 3.2 million shia maute mo thele pa uta chata asuliang la khemo tapa chaleita amau de kwatala he ti impe huna tap le zu ema hai ma chatana holder le zu taita shia he upa cha hot lupa ta supa le chaipa achawa ta cha bathroom phapa imni chenge pa bota I au phapa imni chenge bota ho pathai ni kile thi thata ma emela vieta ma mcvia pa abal ahlu via pa tla lezia leina thopatlai pa bupasapa palipa imta zu he emavo mau nata emavo chupasia nata cha au chole ta au choto ta atho to cha ema au cho apathai le wazu ema I au ema imada adau le wazu apa thaili wata zuta atlo theipa acha chahop luta bathroom im I au pezo sanazu nata ima au chho zu do le heta nal he pe mo kot na angya theita mo thei op tazu ape mo khaziama imte kheta cha he nal angya pa na ta puli impa pa zu te heta jiza pa thaipa awangya le khota im au chole te mo thele pa na kha ta kha ventilation hota ta kha asi pa puata angya pa puwa hota na ta ap acha chawan na chuta im au cho au chi na ta puli zu cho khonga hla opa cha ve ima pa hutu opa acha ta im au chole zu na ta im ba dung le ta zu ta amu pa im ta pa mold kho kha thal khaliala nal ta mo khole pa zu nal ta mo tu le pa zu na ta adana su le ta mo pa hlu ko kha mo pi ta ma pe tu op pa nya sele pa ho ta hlu pi zu sim u anak de kwa ta kha amu pa ba tum le ta abai pa zu khata allergies mal pasana zu asma zu na ta bau pasana taita atlo khei theipa acha cha kheita mo kha avu pa na amu pa na khawo u imta he kheta cha khalya ta bathroom le ta towel a hi tu le ta po imzo pa zu imchu su ru zu ema ve ko inboxer zu do zu a hi tu le imzo ta khata na ta nal mo kho le ta ventilation a phale ta kha khata kha vo po uta voda ta khata ta apwa shia chi patau kheitu pa amo pa mol na kha avo utu pa acha chawan na chata bathroom zu na ta im au choko le ta pathai ko ta ma ema cvia na ta ma im lovia opa ape mo ko pa acha to point sa thona im au chon ta chepa le ta pe mo ko hi pa cha ema chauka he cha ema chauka he emenin da daw na su pe mo ko pa acha helian heta thal khazu cha bolo beizu apua pa thina zu kha tapau im choka le ta saupita kha phave ko thaule ta sau ho pa khajama ema ta kheta cha kha apo le pa na vo upa khupa bolo thausi reipi vo uta khata apo le pa hlupi avo topo pote khata ma thupa ota khangmya ota khato ta ke ma kha pasana shi imala theipa acha chaho pulita ma imni na ke lo a mi chi shu lezu ma lobe chi shu lezu ma khozu kha phi chi shu khai hopa chalei tala ma thupan ta khopa zu ta avo chau e ta khato ta kha pasana zu imala tla mo o magpa kha mo phone na le ta appointment li na le ta pe mo ko hei pa cha paka pathai na ku acha cha oral hygiene cha ta he pa pe mo sa kon ta ke ma KTP krizi thitla pu apa chai cha ta chau chi cha ape mo ko thitla pa paka sai ka che pa zu thitla pa
shikharau panha ka che pazu thiklia pa chana mei pazu tu ta amo vo khai pazu na heta cha kemau thiklia pu acha pa cha ta cha na ta khrizu pu acha pa cha ta cha ahmi tu ave chawa ta pa o pazu ku ne le ta heta tha ta apa chu ta a phlezi zu he re opa apei mo ko cha cha khita mo amau ho pi ta paka pathai ne ku che em nei o emata kheta cha asa khanalia ta cha apei mo ko pa cha pa o pazu are pa khanta chana mei koroti sada shikhar kuwa zin ta shau pa cho a hluwa hen zu dwa he pakaleta era ko hlupi ima vo po o nata invo ni nata tala impakaleta ha steinzu ha saipazu khata kha vo uta arele teleta pasana shi oral cancer imta pazu paka cancer imta pazu khozu kha atlo khei theipa acha chadei cho cha leipata keima tota shiye ipaka thei are pakhanata po opazu liata koroti vore sare pakhanta koroti kha kemata vop o hosala pasana khe khipa tb zuma chicken pox zuma pneumonia zuma ewa neha kha ha kemata vop o ta kha ekoroti chole ta kha shi ana kha avo bai ha kha khata evesa nozu ya open nozu vop o sa sala kha kemele ta shi a lupi kha akiana kha chance asanga sapa acha tsa kema dei pasale panata evain ta tlazu do cho pasana itlo kheithe chawa ta pa opzu he apachai pata thaitle tala angya leita chawa ta he ema patleita arasai pe he apakhota panang ta khrizu pa thaitle panata chota pa opzu to le hela ahmi ko cha kheitama paka pathai na ku cha imma hoyo ma emla heyo emta kheta cha apoin nang na le ta cha mun ta zata ha chata leipanam upa penya se leipan ta mun ta zata ha chata hip emo ko ta cha za ema mo chu ekha muta emathau na ta chawe kheta patim ni khaita na khata e na cha hi achata pa apemo thakha rengeli pa chali posala thakla la zu cha tapo kuwani ni pitem pa ka sangai tai ta kha ra imshia pe mo zu she ta hat ta nu le ta kha ima pa pe mo sla khove khawa ta khata na khana ta pasana shi ya thepo te vore sa hota oral cancer zu khozu kha atlo khei theipa acha chaho poluta toothbrush he aro le ka ta khapali khapong zu male opa acha achi chai ta thatho ma opa cha khaziama emta kheta cha toothbrush le heta apolevana hlupi shia a upa acha khakha tapo thakha sauchi toothbrush ang le ta saupita achi ru chu mampi khakhata pu ta shi a to che khakha impaka le ta imchata chauchi hi kheta cha kemele ta ipaka lekhota ipopa ipevu taita pasana tokhi theipa cha chawata toothbrush cho khathau padai ta che chai ta khathau padai ta la khaluma opa acha takha vore khal heina ta kemau mau pakha ema pasale khota khitla le ta tha tarai runa da bwana po opzu zu ta heta tlokheta chacha po opzu heta rai runa tlokhepa tama are pakhangna ta kuwa woni pita impachi ta po impa chotha pazu koroti wa po opita ta po akileta ema po chotha pazu vai suhraule ta zuta mopita vai pifele ta chomopita pavelin ta kile ta pachi pe chona hlupi zu cho a khakha anyale lekhota khatota pasana imala theipa acha chadei cho cha leita cha namhei tlona imathupa imthu chukhupa zu sutara tale tu uthap zu he kemau khrizu pa thoitla pu apa chaipata shauna ta cha ahmi pa chawe chahopali na chuta vorelumana impakale heta shia shau pa shia nanak pa upa chata chacha kema ta impa sakhile pa kema ma pakha chata pasana tlokhi thele pa anal de kwatala mahrau chata tlokhi thepa zu uta
这实验是这阿泰巴那的阿美达的了 Journey of Germs 诶的伊么不酷伊看不酷的的沙头阿比巴沙头 droplets 嘿阿比之后不里伊么哈听的的 tupeli droplets 阿比不波巴阿扎这伊卡伊哈听的伊卡伊不酷的的26 feet 阿拉不的阿做提的阿比提的这Zizale te heta minute sa sho ashal theipa acha cha wana chata keitama chatota shia apakha theito zu ema vayo ma emla o emte kheta cha ema pakhung ta zu em hathin ta zu rumal uve kha tissue paper ta zu ma acha ve kheta la pakhuda hota heta chaleita heta to apa chaleila heta imtan tala imkulet abaita kha sutara ta leshen ta ima khosu she thein de paka so she ta marhaule su she thai chawata heta he pakhu pa heta ima pakhu de heta shia azo pa chwa apa su shaula ta api apa 26 feet tai ta baza opposite do kha khata ima vo vai na ta khata cha shia ipazo thei pa zu do kha ima vai thei pa na ta vai thei pa acha Point palina liata cha diet balance sata he nal chareita emni pazu emdau pazu acha he kheitama ema diet aphalein ta zuta atlo kheithe emde kheta cha diet balance ta aphalein ta atlo kheithe pazu cha zokho emta pazu thisai sa emta pazu cha o phalei pazu nata cancer taita atlo kheithe pa acha cha na thoitlele tala tlotu veina imta tarota atama cha to ta chauchi tala lupi via he thoitlele ta zu atlovia atlo pa tho hapa acha cha kheta zuma atlo thepa imta khetala emni pa na te emdau pe he alo phapa na hrise phapa lata cha restaurant le ta junk foods emni via pazu nata amon cha pa nau kholei pata phone tha ta imshe pazu mudi kari ta thoita to pazem to kholei ta zu ta khata tha ta ema sapale ta tho chi pazu nata ta lezia le na zu ta kha atlo khei theipa acha choi khetala kheitama ema ma ho o kheitama ma emla o emta khata cha ahna lasipa ahi sepa imta pazu thela pa aphapa imta pazu nata apeimo chaicha ti dahlu pe he pa ti dahlu pa he acha chaina le ta cha importance of public health and hygiene chata cha zopi natla na nata pathaina apeimo na acha zopi natla na nata pathaina he khaziamo apeimo ko tanau chu he khaziama emapa chu emata kheta cha he zopi natla nanta pathaina ku leta ma emawo si kheta cha he zu he vain tla leta tlo khei theita ki ma au chole ta tlo kheita ki ma tlana chona acha tapa panhau sila asa khana leta cha zopi natla nanta pathaina apeimo na cha sa khana leta pasana shi yezu imapa kya theina to tamya avai asana na leta cha shiya pasana apachusa sa thona leta natlana me to pata imashiya apathai khya eba palo ru pacho pathaita shaulina me api asapali na leta cha shaupasina me api he shaupasina me api he tha ta thangna zu mapata apatla pa buleita cha sota chalei thelei pa shaupasina zopi natla nan ta pathain to ta me pi pa acha o acha chaina le ta cha pathaina he khazau pa luna ahnya pa acha tapa panhau pi ta cha dei so cha leita in bible le ta mo pi ta pi tu cha phopa sa khana bakha cha sholei cha run le ta khata namau nama pathai o pa cha kema pathai tlaun ta tapa mopita khakha palo rupa na ta shalji pathai na ngala he du le peta
popa na ta uzi pathai na chu he a chua pana acha ta kha evo reipa acha khara kha public health and hygiene tapata ema pachuna chasala isaluko e